Torej, zdaj se bomo trije pelali na tem biciklu. KTM. Fajn gre za ugrabno. Okej, pej gor. Ja. Jajce spet. Baba na fajn. Okej. Zmaka kavle, kaca. Okej, pelamo se. Au. Dobar večer. Večer. Bobo, počas! Au! Damo spet kak grobno. Gojsnik! Gojsnik! Kuro! Gojsnik, Saus! Saus, Gojsnik! Saus! Auto gre. Pazi, auto gre. Kurva, ne, zapelo boš, dobro. Ne! Kurva! Poskušajte mi, kaj je. Okej. Pa kako ti vidim, da bo na cestu sul. Da čekaj, da gledati avto mimo. Hej. Dobro, idem jaz gor že. Okej. Ja, jaz sem gor. Če nas suje, nisem jaz kriv. Okej. Da jem čist zares. Kurva, kako bude ketno glava, ali fakt. Niči hvati. Ej, ne, Beni! Pička ti! Pizda. Peš avto gre, ko ne zmoš. Avto gre, dotaj. Kurva. Neko bo stavko, ko misli, da smo mrtvi. Dobar dan, ime je Beni, danes bomo pa streljali Aljažovo glavo, ko bo imel sprej gor. Kje je pa sprej, pa ne vem. Kje je sprej? Pa ne sprej! No! Dobre. O, pa priti. Tak bo nazaj, tak. Čisto nervot. Evo ga! Daj bo ga, spelji! Ne vod! Daj bo ga, spelji! Primi pa zdaj. Aha! Okej. Streljam. Streljam, zdaj. Moraš to spaliti. Veš, ko peče. Ja. Ne veš ti stran od mene. Wow, puto! Veš? Tekla. Ne šel rubi. Se gori. Ne dosti, neko ne gori. Čak imam še enkrat ožgal. Moj ti izkoristi video na telefonu.
To je šlo, kurec.